Muride niki Liu Gati petakone di e-learning. Om Swastiastu Bu Febri. Bih napi niki keributan saking tuni niki kok serius saja nasane Bu Febri niki. Swastiastu Bu, niki mau saing di e-learning Muride akeh. Sane nenten ngabsen, nenten ngaria tugas, punapi niki mangda patut niki bantiang ngajahin sekali punike. Oh puniki Bu Febri. Iraga ring bahasa Bali niki kan sampun sepakat nih jagi ngajar nih nganggen e-learning sekolah. Makin mangda murid nenten bingung becik angician pengumuman mangda sami alit-alit melajah bahasa Bali melalui e-learning sekolah kita. Nah napi malih makin materi sampunipun boleh derike soal-soal ulangan taler sampun. Murah sarang Bu Febri. Swastiastu Bu Komang, penapi niki kegeson saja nih. Sibuk niki. Ten sibuk ten. Oh, tiang nyelang jebos nggih. Nggih penapi. Niki kan waktu niki kan irago sampun poleh mereraosan nganinen indek basa genten. Nggih. Nah, mangkin tiang jage metaken napi dudonan basa punika genten Bu. Oh kinten. Nggih. Nah sedang becik Bu Febri sareng Bu Komang mangkin wenten kinten. Dugas niki sampun masih ibu man merawasan jebos sareng Bu Mang indek definisi bahasa. Nah makin lanturang ibu dumun ring dudonan bahasa Bali. Dudonan bahasa Bali ne punika patah sekali struktur ring bahasa Indonesia nggih. Struktur genten. Iya. Struktur niki indek struktur bahasa Bali ne nika sane kaping ngalit kewastanin aksara. Nah, pun sane kaping kalih niki kewastanin kecap utawi wande. Sampun? Sane kaping 3 niki wenten sane ke baos kruna. Sane kaping 4 wenten ke baos lengkara. Pinih huntat niki kewastanin wacana. Kenten. Dados nyani wenten limang soroh Nggih, limang soroh undag-undaganipun niki. Dados nyani dudonan utawi struktur nika patah kenten mungkin. Nggih, dudonan bahasa Bali anak Bali mau sang dudonan ring bahasa Indonesia struktur nikah kenten. Udah jelas kenten ngajar ring alit-alit. Patut. Nggih, makin sane takenan tiang napi nih ke definisi aksara. Ake Muride aksara huruf aksara nih ke Bu. Nggih, mangga patut. Nggih, nak puniki Bu Febri menawi dumun waktu ipun masuk ten wenten mulan den ngicen napi definisi aksara. Nah, ini definisi aksara nika aksara teges ipun gambar suara utawi lambang suara. Sapunika. Napi mawenen kebaos gambar utawi lambang suara. Sawireh aksara ini punika merupa gambar-gambar, merupa lambang-lambang sane ngenene nine suarane raga sane medar saking artikulasi puniki. Umpamine ritat kala cangkeme ngang makin mesuara sinah medal suara Nah raris gambar sekali nika ke baos a niki menawi anggena dasar ken penglingsir dumun awenen aksara nika ke baos lambang utawi gambar saking suarane ragane niki sapunika. Dados nyani aksara nika lambang utawi gambar suara. Nggih, patut. Kenten kone Bu Febri. Nggih, sampun. Nah, banyak alit-alit nika niken sampun aksara tegasipun huruf tegasipun aksara nika ten patut nggih. Nggih, yen sampun sekali nika tiang makin metaken kenten. Nggih, Bu Mang. San iwau kan sampun aksara Bali kenten. Nggih. Makin wande utawi kecap nika napi sejatine Bu. Nah, sapuniki itu nian ibu mau sang paling ngalit aksara teh ngenten. Makin tegehan ring aksara nika wenten sane ke baos kecap. Kecap nika watah pupulan saking kalih aksara utawi lebih. Sane sampun wenten sane sampun meduwe arti, taler wenten sane durung meduwe arti. Niki kewastanin kecap utawi wana yen ring basa Indonesia sama dengan suku kata niki Bu Mang. Nggih. Suku kata nika pun wastane wana utawi kecap. Nika kumpulan saking kalih aksara utawi lebih. Kuatan elengang wenten sampun meduwe arti, wenten durung. Yening sane durung meduwe arti, napi contohnya Bu? Sane durung meduwe arti misalnya di je keten di kan durung je durung. Nah, kenten kecapipun kuanten ten meduwe arti. Yening sampun meduwe arti nah do neh
Nah nika maduwe arti pun Kenten. sampun. Nggih. Iya. Sampun wau maosa inde wande utawi kecap sane mangkin tiang guru nguning inde kruna. Nah, napi nika definisi kruna? Nah, yen indek kruna menawi Ibu Mang sareng Bu Febri kan kruna lingga krana nuning sampun akeh ten kinten. Mangkin definisine niki wau sampun wonten wanda. Wanda utawi kecap niki kepupuleng wedwangipun kruna sampun nika. Dados nyane kruna tegasipun wantah pupulan saking mekudang-kudang kecap sane sampun maduwe arti tur dados keanggen ngewangun lengkara. Sapunika. Kecap-kecapan ki kumpulange maduwe arti, neten maduwe arti. Yen sampun dados kruna janten pastikaipun maduwe arti. Ten wonten kruna ten maduwe arti. Nggih, sampunipun maduwe arti. Sapunika. Berarti gabungan saking akeh Saking mekudang-kudang saking kecap. Nggih, oke. sane sampun maduwe arti nika kebaos kruna utawi kata ring basa Indonesia. kenten. Sampun. Nggih, sampun. Sampun Nggih. sampun. Nggih, mau sang indek nika kan sampun wawu mangkin yen ning lengkara tunggal Bu. Napi nika? Nah, sapuniki lengkara nika yen darah definisinipun dumun ten pupulan saking mekudang-kudang kruna sane sampun maduwe arti tur ipun nganutin tata cara ngewangun lengkara. Oh, mulai ngenten niki nganutin tata cara. Sawireh ngarya lengkara niki wenten uger-uger nyane. Patut ipun maduwe subyek utawi jejering. Patut ipun maduwe linging utawi predikat niki. Patut ipun maduwe penandang penampen utawi objek. Patut medaging keterangan. Kinten niki wenten uger-ugeripun ring sajeroning lengkara. Sane mangkin lengkara nika pupulan saking kruna sane sampun maduwe arti tur sampun nganutin dudonan sesuratan lengkara. Sapunika Oh, yen niki kabaos kruna lengkara. Nah, makin sekadi petaken Bu Mang wau maosang indek lengkara tunggal. Yen baosang lengkara nika akeh wenten nem mesusun wenten tunggal kuanten yen Bu Mang ajen kelas 1 nyen niki sareng Bu Febri. Rauh ring lengkara tunggal gen dumun sane mewasta lengkara tunggal lengkara sane sampun kewangun nantuk dudonan sekadi wau sakewanten wenten sane jangkep ten jangkep. Sane ten jangkep nika? Nah, wau kan wenten ugar-ugar nyurat jejering, linging, penanang utawi keterangan yen umpami maka sami ugar-ugar nika jangkep medaging po SPOK ring basa Indonesia nggih subjek predikat keterangan niki lengkara tunggalipun jangkep. Nah, yen ning wenten dari silih sinungil niki kirang umpami keterangan tan medaging subjeknya tan medaging niki taler ke baos lengkara tunggal kewanten neten jangkep. Nggih. Bahkan wenten asiki ane sane ekstrem niki Bu Mang sareng Bu Febri. Satu kata dados ke baos lengkara. Yening sampun ipun dados anggen nyawis pitaken. Umpami, nggih. Weh, nya ngajeng. Sing. Oh. Krana sing niki sampun dados lengkara Bu Febri. Kenten. Kenten. Yang uning. Nggih, kaya punika. Nih, sane wau kan sampun maosang indek lengkara sane mangkin tiang durung uning indek definisi wacana utawi sadua. Nah, pi nika Bu Nah, wacana sadua nika kan akeh mangkin alit-alite sadua nika akeh. Dan nggih sapuniki. Nah, yen indek wacana niki sampun dudonan paling tegeh ring dudonan basa ten kinten wacana niki nenten jelian wantah pupulan saking lengkara sane sampun kewangun nantuk paragraf dan kinten tur daging nyane niki sampun ngungahang sampun maduwe tema judul utawi judul wenten artinya topik pembahasan sampun kinten medaging raris niki unteng-unteng pikayunani medaging pesen sapunika nih swastiastu sedang becek niki Pak Lanang rauh lunga kijo wau niki kandong wonten daler niki Bos. nggih saking nunian jantos-jantos ibu niki semetone memanah jagi merembug kinten Inde napi
Nah, puniki sedang becik Pak Lanang rauh dan kinten wau niki kok Bu Komang sareng Bu Febri nakene ngindek struktur bahasa. Tur dudonan puniki. Nggih. Nah, seuning Ibu sampun je keijen penjelasan utawi definisinipun mungkin ngelantur ring aksara manahne jagi nakenang penapi menawi sejarahipun napi sapunapi sarengin jebos Pak Lanang mungkin ngijen penjelasan akidek mangda wenten angin ngijen alit-alit pepelajaran kinten teh teng kelas 1 manten demun. Nggih, sinampurun Ibu sareng tiga. Nah, sekali sane di tiang naon utawi poleng wacen punika. Nggih. Yen nenten diuang aksara Bali punika ucap niki mawi saking India. Yen sejarahipun Nggih, kinten. sejarahipun saking Oh, India. nggih. India kuno. India kuno niki. Nah, punika aksara Karosti sanika pertama. Nah, dan Nyanyi sanik aksara Karosti. oh, kinten nggih. Dados nih ring India nika dawag giriin ke baos aksara Karosti wastanipun saneangen mesastra untuk masyarakat Indiane dok punika wonten kinten ya. Dok muni punika. Nggih, Terus betul. punika laris ngelimbah. Punika aksara Karosti punika dados aksara Brahmi. Aksara Brahmi kantor ring India niki. Kantun ring India punika. Kinten Bu Mang. Uling India joh sajan raga di Bali uling India mejalan aksara nggih. Nggih. Tare selanturne sapunapi iki. Punika laris wau aksara saking aksara Brahmi puniki nedunang aksara kekalih. Nggih. Punika wonten Palawa sareng aksara Dewanagari. Dewa Negari. Tapi je Aksara Palawa sareng aksara Dewanagari. Dewanagari. Nggih. Nah puniki aksara kekalih puniki sane aku seneng Ngelima. ngelimbakang punika saking aksara sane wonten ring nah Indonesia Bali Nusantara dok riyen dan kinten ya. Nah, niki keblinger kanton Ibu sepengerauhe saking India ke Nusantara niki menawi kebakta untuk masyarakat sani napi wastana ekonomi punika. nggih sakadi perdagangan napi Jawa tetet sapunika ya. Nah, yen ring Nusantara niki Pak Lanang ring dijo ka pertamone menawi aksara niki wenten Cina kinten menawi ring Jakarta Indonesia demun ring Jakarta Indonesia kan sane sampun nah nikan kalokta menika Nggih. wonten ring Kalimantan Timur Ring sareng ring Kutai Jawi, nika, ring Kutai Kalimantan Timur sareng nika. ring, ya, Sumatera menika. Sumatera ini. Nika wenten napi wastane yupa baosna nggih. Nah, punika sapuniki pemargine serauhing yen yupa punika wonten pemargine serauhing aksara punika ring Indonesia demun sane melimbah punika wonten aksara Dewanagari. Dewa negarinya. Dewanagari punika ring Jawi. Ke Jawi. Bali. Nah, ring Bali puniki wonten kekalih pertama punika ring Bejeng sareng ring Blanjong Sanur nggih dadosne. Nah, punika wonten napi Cihne Cihne. stupa utawi prasasti. nggih. Wonten sesurat. Puniki akide maosa nginde urup Palawa. Nika kan sampun ring Jawi niki berkembang nih. Urup Palawa nika patah ring Jawa kuno napi sapunapi mediosan niki. Diosan niku Pahlawan niku sampun padem dawuh ngene. Ini kan nami sampun ring Dewanagari. Ring Dewanagarinya nggih. Berarti Dewanagari niki bakter ring antuk para maharesi ke Bali. Dari berkembang di Bali. Dados aksara Bali sanetami raga mangkin. Ane akeh ne plekutus niko. Oh, kinten. Sane ana cereke nika je. Nggih, ane 18 niku. Oh, 18. Nggih, 18. Oh, sapunika. Nggih. Masuk ring Soro aksara. Nah, niki sering no angin kinten wonten sane nikang Suro, wonten taler sane ngemaosang warna niki. Nggih. Minapang yen derah saking kene kan ring warna punika kenane. Warna punika wonten vokal dalam napi wujud vokal wonten dalam wujud Konsonan. Dadosipun yen mabaos sinde warna sane keni vokal konsonan. Nggih, vokal konsonan. Yen sampun mabaos inde soroh sane keni pepalihan aksara manut ring kawigunanipun. Sapunika dados nggih. Sapunika dados. Oh, kinten. Nggih mangde samyan seundi ngeten kinten pangten metios-tiosan benjang bebaos sering para sisya duwene. Nggih. Sepsi punika mandhap pada sapunaping
ngelimakang mau sang sareng sisiran sapuniki. Wenten petaken ibu siki niki. Ring aksara swara utawi vokal kan ono coroko aksara A paling riyen nengenan. Nggih. Mangkin ring aksara wianjana hana ceraka taler A. Penapian tok nyelaseng ring sisya niki mangda mediosanipun. Nah, yen rerah kadi nikang kadi nian ibu nikang. Yen A sanering vokal niku wentah yakti memang vokal. Vokal. Kemon yen ring H sane wenten ring wianjana punika niku wentah wisarga. Wisarga H. Kinten dados nggih H. Nggih jakti masiten kinten Pak Lanang. Sesuratanipun ne metulis aksara H. Kewanten ucapanipun sering nak bali ten ngucapang nika kinten hujan dados ujan. Hutang dados utang. Menawi sangkaneng mewah ngucap dia bayah malu hutang busan hujane bales mewah minaten kinten nggih. Awenan asapunika kebaosang. Nggih Bu Mang sareng Bu Febri niki sampun poleh pencerahan niki saking Pak Lanang menawi wenten malih takenang indek warna sareng soroh eling nika nak mediosen nggih. Warnane vokal konsonan, wianjana sareng suara. Soroh nika kawigunan nggih. Sapunika. Nggih yen wenten nggih yening sampun suksema Pak Lanang niki rahinane mangkin indek pembelajaran 3.2 ring kelas 1 pertemuan kaping kalih niki amenika dumun sekup materi pun dan sapunika nggih dumugi sami memargi antar semetoni raga nggih.